2009 da moina Mahatma Gandhi hachan ni de khuju yan ta de ba chinga lambi semi ba sigi ek sigi ai khuju ke ek that nei ba man nari hai da ya na ke ta ba de mg un panjal ku se bera ek le yo ade mo moina si palli si kari gino si pan da ba ya da bra mo ga mle ba ngau je bi mle ba mo se ko khoi mani protect ye mu ne akhoi sigi jenim se link pa matum da khoi ming ma ama proposal to ina khoi mani pu ming thon bi ya de nam dan da nek to ade sigi yam chawba yum ma sai ko sigi ke no je Gandhi memorial se masi Japan bu la ga masi yeng ne ba than na ko asi moi ma ming thon me ke ma thok ta ke khoi ki thai ne ke aphaw bu ma ming thon bi ya da bro hojik de khoi university ling ma matam da Tikendra University bu ha ro ko ade ge khoi ge ke no do ama khoi ge ma chu khongnang thabai university thet healing ida smai dok khoi am thon bi ya da bro airport yu sin na jina ko bi Tikendra International Airport en tholo re rims khoi lam ga maming chana ba pot natre natra adigi hoji ha ma da en maning jang je ko sigi khoi gi kano se si sanabam je si kare ba khumal lampak si main stadium ha re ko matam ma da si kamai thon ge thon bani amadu moi gi ko sage gi ba ming thon bani si ngok je ba si aduga ma on thong na tro unjin du di adu du khoi ka hai ne yaw boi ma thok ta di adu di lai na kangla ma mang da moi murti khinjal mi tu ko jahan ne murti khinjal mi no kangla ma significance sulai le tana moi da siu adu da ngau je ba mi ne ba moi apa ba tau ge ra tau re ra Mahatma Gandhi ji moi gi politics hanam de sin na ba ya ba mi ro ta seng na de congress na amot ba tau ma yam je Mahatma Gandhi pal de fa bra ba Mahatma Gandhi ji moi na political post am ta pibi ki da na tra ba kan de hon gi de ma ade India gi ning kam ba gi de ma se leader ni kan ta chu pibi ram na tra sum bi bi gi da ne ba phajabi thong da ga ma de yam na ka thu pai adu toi pam je de kai na ko ma na ro je da bo ade de ga ha je bo ni akoi lo je ko nin nin na ga ma de lo je de ha ga as adu di phare he na in thok pi gi bu ne ba si de ikang kang ne ba ma tan jip se ko adu ne ba je hai je si de dum si sai na bi ba ko adu na ma se rhetoric ko amon de nok ni ne ba mo ne ko lang se o tu ye ba singa sai o da na hai bi do ya na na ma si le tring and the food for work and the employment assurance scheme ka na ko EAS na da mo ko EAS ka na le da me employment guarantee scheme se ko aduna adu de gi tamna involve to gi bani yam ba scheme ni ming on da baduna ming si ado ta seng na ha ta ga de kam ta ji India se Swaraj phange ko 70 years sur ma male loan gi matang da official language ka no ba tom sa ming se hoi sai chama da gi chama ga kun manga hen galakpa numit kun manga ni hen galakpa sadi afaba pot di phai hai se ba sai ojana su somda haidi congress ki matang da kai khoi gi Mahatma Gandhi se political tools amoi ne sizin na ba sizin na bam thokti hai ri ba adu betar ga di as it is Mahatma Gandhi se dum lai jaraga moi gi hapam thokpa 25 days dum hapa da di kari kai ba lai ja sigi poche idea du de ngang je roi mam de ken da hap kera hap poida maming du na te ba it is not the name manung gi poto phalo na ta manung gi poto phalo khoi hai di se ko ade atu bom na language matang dang sai language hai ko Hindinization to re kai na ko asi ngo official language Hindi ne ba English ti subsidiary official language hai ne ba subsidiary je khoi kyam sei lising ama legi sai ra ba 70 years sura bne ha ba ai de dum hai di mite ron ha ba se hujik kano classical language chalan sai ne mite ron kana ngang ni ge mite ron kana tambi gi ha ba ai kano to gum je ba India ba chaw le ba si da ha ne gi legi si dum chata da khoi ding to mu gi ka na ge ma ne du le rum phatro adi de khoi kano da London da le ru si lai le ni na tra ai khoi chaning ba jo visa bom sang na ro adu len phatro ba bom la oi tro ta se nai ta gi India je India ni hing cha ne ba ado khoi adu gi Tamil Nadu gi kara do khoi ngam bom thok te mam di kano da khoi di moi da han yaw khon na te khoi di ko na merge to gi bi state ni merge to gi bi state se khoi tonga na khoi gi de khoi gi oi na khoi jo adu ngai re ne 3 language formula ne hausi lai se class grade 5 for yar gi di mother tongue ga tambi hai ni hausi lai ba private school sin ga mother tongue ga tambi ri bro angang pi khap Hindi tamal le ko akhoi ne Hindi jam sai ri ba
Hindi center to impose to bun nate ba akhoi private school sing impose to bun ne ba Hindi tawre English tawre kain ta khang dre mite ron ha ba do ni do ka bale ba ko kham dre te nong pong chu khang dre akhoi na lai ka mo budam de di yaw ri ni namai do no kan da no mi to on lo na khut ye tu na makha ni o du na awang ni namai oli do nong pok ko wi matung no nong chu ko wi ja khoi khang ne ba kalien tha nong ju tha si loi khang ne ba khoi ang pi sak pi ni da class 3 da khang dre ba khoi ki ang jing ji kari no si akhoi am section ga da ne ba aduna national gi tonari bu poche akhoi ni yengo matam da ko akhoi naw hai ngai di Russia da satin nong chu ga sida satin khale ai admai to gana ko BJP ogera Congress ogera ada tau bu sing do akhoi sida di ko hekta matung in badi phatte ba ko agu ta sing hai ta de akhoi di tongana akhoi gi entity amo na akhoi yawak pani na adugi entity do adu yenga ga akhoi Manipur da lai ba akhoi di adumai na react to bu phai agu ta sing na hai ta ga di hekta ko akhoi ji thai ne gi yawak pa do na ga hekta to ba ko adu gum ba do di ta sing na adu mi yam pam de ta sing ta haji gi ne ko mayam ta di sau ka ni ko ka no da moirang de lai ba ka no se India gi flag yum khale me hai ji ka no atam do akhoi ning ta min na tro India ki soli ha na ayena flag yum pham ji moirang hai ta dai di ya de ba mi le ba no history distort to no na during that time we are independent country Tenol aga Subhash Chandra Bose laga phira na ma yungam me habdi ya ba India ki soil na te ba do that is the soil of Manipur akhoi se adum ha na ko merger agreement like thing so akhoi se India da dum yaw bu do na akhoi na sum treat to bu se phatte ba ko aduna masi kano to matam da ko adune tamne hajeri do tamni so ji am phajana to bi re ko akhoi regional ma darkar lai ha bu se regional ki voice ma darkar lai ha bu se masi lai ba regional ki voice lai matung da kano na akhoi gi ko national party sing na akhoi da ikai khum na ga do na moi su akhoi na pangai ni hinjan ba ya de na asigi imung si de sang ga hekta moi mangun si da cha si tha si to jam cha thi ba musa no pam le mi na si de akhoi khara respect zatum sa nakal amarom da akhoi gi BJP lengang na 2014 dagi lak pa sina maram oirakan da akhoi gi pabung na so sai pan bi re ko akhoi gi secularism chat pa ma da akhoi gi Hinduization ji am kan na influence to rok gi pot ama lak pa even masai gi akhoi gi Father of the Nation Mahatma Gandhi si Congress ki leader ni hai ba gi kano du da masai gi political influence ma du Mahatma Gandhi gi maming si ma du mai na lokthok pa su oi gani hai ba gi waro su tham bi ri masai da uzatum sa da ina lak chani si masai gi Vikshit Bharat ta yeng ga di development country ma develop India ma oi ni yeng ta ga di koi gi surface transport and highway minister Nitin Gadkari na tham gi ba si India si Prithvi gi malem gi mafam singa akhoi gi chathok chasinda transport kari kara da su aduki matik Prithvi mafam maya da bayang ga adu chang chat ma thamgani ha ba su thamgi bane ojatum sa adu da natana 2014 gi BJP gi da thamgi basi makhoi gi kari hai ni vote ki propaganda ha ga dra mo gi manifesto ha ga dra ma se thamgi basi Jahi khuding ki every year 2 crore employment generate tawni haiba ma mi khuding ma ki account da 15 lakhs pi gani haiba si ju tham gi bani do India gi black money apurakani hai ra kan da board khong gi basi ma su dum oja tom cha lei ko aduga Hindu rashtra semba Ram Mandir sani haiba si ma Hinduization ji ma yam kan influence tawraga dum maklagi adubu hojik si hairiba scheme ji gi mami wala pasida ngasagi pabung na budi khoi Himalayan region da adumak khoi 9:10 si budi leiri Manipur gi ona di shoi hari adubu tongan ba India gi mafam da di 9:40 lak pasina achau ba kai no ma di lakani hai biri ba adubu akhoi ne hek hojik si Manipur gi context ong pusala kan da BJP gi lengak si pamdre makhoi jina yamna haidi pura kano oi bagi phibam ma khak lak selak pasima leire even akhoi gi 2014 da akhoi gi news sing si pau sing ji 2014 gi mamang da di aseng ma news oina rely tawram ni hai akhoi na tajaba da 2014 gi matung da di akhoi godi media ga lai sine ba makhoi gi propaganda da makhoi gi influence oina loin chatle hai da lai sine ba si matang da BJP gi sumba scheme daga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯃꯤꯡꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ? एंकरना हंबीरीबा क्वेश्चन एंकरना कवर तौरीबा इशू से यम मनगरे अमानी कन्फाइन तौरदि यम नुंगाइगदबने फरे अदुगा हिंदुनाइजेशन के मतंग थाइगे इंडिया दबु हिंदुनाइजेशन मथौक ताब्रो इंडिया से करीगी लम को लेगमनबो पोदमा को यम समना हाइबदा को मसी ओतागदे भाबजो उनतेन चखरनी को यम समना हाइबदा को लेगमनबो लाइनिंग अमा लागा को हानगी लेगमबो लाइनिंग मैम जे मुथलगा लाखो तागदि मदो अदुनाइजेशन हाइबि याय इंडिया जे हिंदू के लेबाने हिंदुनाइजेशन मथौ ताब्रा हिंदू कंजन भोनरपने अदुनेबो बीजेपी ने हम हाइदिसे मेजर रिलीजन से अहुम ने इंडिया दा अमन कइनो हिंदू अमन क्रिश्चियन अमन मुस्लिम मुस्लिम की पोत अमता गवर्नमेंट कंट्रोल तो दे वकफ बोर्ड की बुआरो को स्कूल बुआरो अमर को पूरा फ्री नत्रा क्रिश्चियन अमता कंट्रोल तो दे वेयर इज हिंदू टेंपल हिंदू की हिंदू न चलाबे स्कूल करगा लो कंट्रोल तो होजे अदुना जारे इदुनेबा मखोय गिदि कंट्रोल तो दे अदु मतक पैसा जु बिसली अदु मोदी कनो लिंखतप ngami hospital लिंखतप ngami free de yam tawu ngami haidi मखोय की लाइनिंग दो मीना पामना न यम तवे अदु हिंदू मैम ओनगेबा हिंदू की ओइनदि करि उमदा तौजे हाय मतमदा गवर्नमेंट कंट्रोल तौसले अने हम सबना हायबदा तसेंग हाय तागदि मोदी नौजी इंडिया द तौरिसदि मणिपुर दा अखोय सेल्फ रियलाइजेशन हायदना अखोय मणिपुर की सु लेरिबो को हानगे अरिबा अखोय की लाइमिंग अखोय की को लाइगे मफमदा तोंगा तोंगा थोंजनगिबा नमजनगिबा मयाम दो अदु अखोय रिसरेक्शन की पोदम मणिपुर दे लेनि साबाने मोदी न तौरिसिगा सिमा आई मा हाजेगे को इंडिया दा हिंदुनाइजेशन हायबजे आराम दो हाय अमने अदुना होजि मोयना हायरेना हिंदूज आर अवेकनिंग हायरेना होजि हिंदू ज्ञान तारे हिंदू नमजन बनेबा अदिमो इंडिया से ख्वादी लाइब लेबा नेबजे कनाना लाइर हनबनोबा इंडिया से वन ऑफ द ख्वादी इना खुनब लेबा अमनेबा अदुनबो वेस्टर्न की कंट्री मयाम दगी को स्पेन दगी पोर्तुगाल दगी इंडिया ताना लाइबनेबा मतम ममदा को इंडिया थिबि लाइबनी अदो कमाय तौदना कमायना लाइर हनगिबनो आई मदुदि नैना जरुरी को अदो जी बीजेपी ने लोइ नैनेरिदिने अदुदि लाइर नोइनि सिदिगी लूट तौगिबो पोचिंगो हंदोरो ना हाइबा होबने ब्रिटिश की क्राउन द हापी को हिनो से कना की पोनो असे लुटेड कनो नत्रो लुटेड डायमंड नत्रो असे मोय पिरो हाइरबनि हलकपसु फनाम दि यावरनि को अदना सिमन लेरे को अदिया तोपम ना हुजि की कनो से 60 अमन 60 40 हाइबनि को अमन 90 10 हाइबनि को 90 10 हाइबनि 9:1 अमन 640 को हाना लेमिसना 70 is 25 अखोय अतोपा स्टेट के अखोय nganguमसे अतोपा स्टेट दे मोय इंडिया दे हेना यूनियन दे हेना कुमसु लेबा अतो अखोय nganguमसे अखोय की दमते मोयना अखोय मेंटेन तोबिरे हाना की एक तो द ख्वादी की साथी बिजि कइनो हाइबा मतम दो को ए चिंग द खुन मयाम लिंखली से कइनो सिगी फंजी लौनब नत्रो अनरिकॉग्नाइज्ड विलेज मयाम लिंखतना सगे मागी मीसिंग फंजगदब मयाम दु को पुलप पुलप मोगी सिंगी निंथौना नत्रगना मुखी विलेज ऑथोरिटी की चेयरमैन पैसल लगा मिसयूज मयाम तोरपुदिगी कोन कोना एक से कनोदा असिदि कनोदा डायरेक्ट ट्रांसफर तौदब यारो हादना तौरेनि अदु मक्तबो होजि खन्नब यावरिनेबा कोट लौनरिनेबा एस पैसा थादोक पिद्रे का अदु थादोक मसा मसा के अकाउंट संगदब नत्रो सिमिल लेरे को अदुगा सागी मागी एक तो फबर नत्रगा फत्तबा हाबदुदि कोना माय लाक्सगने अदु 125 डेज दा हेंगत पसे मयम फरे अदु तसेंग हाय तारगदि ngसागी सिरिसदा आइना हाबेट येंगबदि एक तो मक उद्रिने फै हान नन एम्प्लॉयमेंट वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस न मले थबक पिदे बिसे पैसा फंगे थबकी सोनद्रगदि पैसा फंगे बखोइसे पैसा दि खरा हंदगनि को अदुगा मसिगी पोचुमदि मोयना हंदक से कायदे आय अदुदि पोना लाने हजि हम कने लाइसे मोय ममी हुंदो कोसिने नान राजीव गांधी ना राहुल गांधी अपन राहुल गांधी ना वांगांगो तब एना रिजीएस हाय दुदी महात्मा गांधी पंदेना मंदि केनो दा हान मसे एना रिजीएस को मे 2000 केनो दा हांबा बिल से फास्ट तो मतम को इंट्रोड्यूस तो 1991 दा पीवी नरसिम्हा राव ना तोरमनी अदगी को अदगी ngसागी पार्लियामेंट ना पास तो बुजे 23 अगस्त 2005 तनी
मतलब सिदा नरेगा है बा UPA government नरेगा अच्छे हाना कनुने कांग्रेस में तंगी ने कांग्रेस में तंगी ने बा सी तौर में बा तो 2009 दा मोन महात्मा गांधी हाचन दे खुजु यान ता दे बा चिंग लंबी सेमी बा सिगी एक सिगे आई खुजु के एकथत नहीं बा मन नरेगा है दा यान के ता बा एमजी उन पंजल कुसे बेरा एक लेयो अदे मोइना सी पल्ली सी करी गिनो सी पंदब यादब्रा मोगे हम लेबे गाउजे बीम लेबे मोइसे अखोई मणिपुर येंगने अखोई सिगे जेनिम से लिंखत मतुंदा अखोई मिंग मयाम प्रपोजल तौइना अखोई मणिपुर मिंग थोनबियो यादे नमदन एक तो अदे सिगे याम चावबा युम अमा साइको सिगे कनोजे गांधी मेमोरियल से मसी जापान नबु लागा मसी येंगिने थानन को असि मोइ ममिंग थोन के मथौ तागे अखोई की थाइने के अफावबु ममिंग थोनबियो यादब्रो हजिकते अखोई यूनिवर्सिटी लिंगवा मतमदा तिकेंद्र यूनिवर्सिटी बु हारो को अदिगे अखोई की कनोदो अमा अखोई की मचो खुंगांग थाबा यूनिवर्सिटी हिलिंगिना सुमाय तो अखोई अमा थोनबिबो यादब्रा एयरपोर्ट उसिना चिना को बी टिकेंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट अन थोलोरे रिम्स अखोई लंगा ममिंग चानबा पोट नत्रे नत्रा अदिगे हजि हामदा कनम निंजंग से बको सिगी अखोई गी कनो से सानबम से सी करेबा खुमल लंपाक सी मेन स्टेडियम हारे को मतलब ममदे से कमाई थोनगे थोनबने अमदु मोइगी को सागे की ममिंग थोनबने सिंगावजे येबसी अदुगा मा ओंथों नत्र उनजिन दुदी अदुदे अखोई का हाइने याव बय मथौ तादि अदुदि लाइना कांगला ममांगदा मोइ मूर्ति खिंजलमिद को जहाने हे मूर्ति खिंजलमिद नो कांगला ममां सिग्निफिकेंस सुले लेतना मोइदा सिउ अदुदा गावजब मीने मोइदि अफब तौगेरा तौरेरा महात्मा गांधी जी मोइगी पॉलिटिक्स हानबदि सिनबा याबा मीरो तसेंगनादि कांग्रेस ना अमोट तब मैम से महात्मा गांधी पल्लदे हेक्ट फब्राब महात्मा गांधी जी मोइना पॉलिटिकल पोस्ट अमता पीबीगेदब नत्राब केमते याहोनगिदे मा अदे इंडिया की निंगतंबगिदि मासे लीडर ने केनोमतसु पीबीरमुद नत्रा सुबी पीगेदबने बद फजबी थोंग हारगा मादि यामना कथुपै अदु तोइ पामजदे काइना को मते तो हाजे बुआनी अखोई लौजे को निमिनरगा मादि लौजेदे हारगा अस अदुदि फरे हेना इंथोपी गिबदुनेबा सिसिदे इखंग खंगनर बातनिबसे को अदुनेबा हजे हाजे सिदे दुम सि सजनबीबको अदना मसे रिटोरिक को अमरोंदे नोकनिनेबा मोइने कोलांग लांगसे ओतु येंगो बसिंग से ओजाना हाबिबिदो याना ना मसी लेत्रिंगन फूड फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम काना को EAS ना दमको EAS काना लेदमेबस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से को अदना अदुदगी तमना इन्वॉल्व तौगिबनी याम भबे स्कीम नि मिंग ओन बदना मिंग से अद तसेंग हाय तागदि कम थाजिगे इंडिया से स्वराज फंगे को 70 इयर्स सुरबो माले लोन की मतंगदा ऑफिशियल लैंग्वेज करिनो जतम मिंग से होय ngasai chama dagi chama ga kun manga hen galakpa numit kun manga manga ni hen galakpa sadi afaba pot di phai hai se ba ngasai ojana su somda haidi congress ki matang da kai akhoi gi mahatma gandhi se political tools amoina sizin na bam thokti hai ri ba adu betar ga di as it is महात्मा गांधी से दुम लेजरगा मोगी हापम थोप 25 days दुम हापदा दी करी अकाय बले सिगी पोचे आइडिया दु दे ngang जे रोय मम दु केन हाप केरा हाप पोइदा ममिंग दु नते इट इज नॉट द नेम मनुंगी पोतो फालो नता मनुंगी पोतो फालो कोई हाइदिंग से को अदे अतोबना लैंग्वेज मतंग दे लैंग्वेज है को हिंदीनाइजेशन तौरे काने को असिंग ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ने बा इंग्लिश दी सब्सिडियरी ऑफिशियल लैंग्वेज है ने सब्सिडियरी जे कोई काम से लिसिंग अमा लेगी से हायराबा 70 years सुरबने हबा अदुम हाइदि मितेरोन हाबसे हुजिक कनो क्लासिकल लैंग्वेज चलन से हाबने मितेरोन कना ngangi मितेरोन कना तंबीरी गी हाबसो अखोय कनो तगुम से इंडिया हाब चाव लेबाक सिदा हानगी लिगी सिदु दुम चता दे अखोय दिंग तो मुबुगी करी कानगी अदुम हानगी दुरो लेरम फत्रो अदि देखोय कनो दा लंदन दा लेरुजी इराय लाय लेरनी नत्रा अखोय चनिंग बजो भिसा बम संगरो अदुनेन फत्रो अखोय बुमम लाओइद्रो तसेंग नाय तागदि इंडिया जे इंडिया ओनि हिंसे हाबनेबा अदो होय अदुगी तमिलनाडु गी करिकरा दो खंगा हम धोक्ते मरम दि केनो दा अखोयदि मोइदा हाना याव कोनते अखोयदि कोना मर्ज तोगी बि स्टेट ने मर्ज तोगी बि स्टेट से अखोय तोंगाना अखोयगी ओइना अखोय जो अदुमाय रेने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ने हजि लेइसे
class grade 5 fauba yargadi mother tongue ga tambiyo haini hojik laiba private school singa mother tongue ga tambiri bro angang pikhab hindi tamalle ko akhne hindi jam sai ri ba hindi center te impose to bunate ba akhoi private school singa impose to buneba hindi tawre english tawre kenta khangre mite ron ha bado ni to ka bale ba ko khamjare te nong pong ju khangatre akhne lai ka mo budam de yauri bini namai do no kano da numito onjalo na khut ye tuna makha ni oduna awang ni namai oli do nong pok kawi matung no nong chuk kawi ja khoi khangne ba kalien tha nong ju tha chi loi khangne ba khoi angang pisak pi ni da class 3 da khangre ba hojiki angang jing ji kari no si akoi am section ga da ne ba aduna national gi tonari bu poche khoi ni yengo matam da ko akoi nawa hai nei di Russia da satin nong chu ga sida satin khalle ai admai to dana ko BJP ogera Congress ogera ada tau bu sing do akoi sida di ko hekta matung in badi phatte ba ko agu ta sing hai ta de akoi di tongana akoi gi anti amo na akoi yawak pani na adugi anti do adu yenga ga akoi Manipur da lai ba akoi di adumai na react to bu phai agu ta sing na hai ta gi di hekta ko akoi ji thai ne de gi yawak pa dong na ga hekta to ba ko adu gum ba do di ta sing na adu mdi yam pam je ta sing ta haji gi ne ko mayam ta di sau ka ni ko akeno da moirang de lai ba keno se India gi flag yum khale me hai ji keno patam do akoi ning ta min na tro India gi soli ha na na ayena flag yum phom ji moirang hai ta dai di ya de ba dum ye le ba ne history distort to no na during that time we are independent country keno laga Subhash Chandra Bose laga phiran ama yungam me habdi ya ba India gi soli na te ba do that is the soil of Manipur akoi se adum ha na ko merger agreement laitring and so akoi India da dum yaw budona akoi na sum treat to busi phatte ba ko aduna masi kano to matam da ko adune tamne hajeri do tamni so ji kam phajana to bire ko akoi regional ama darkar lai habisi regional gi voice ama darkar lai habisi masi lai ba regional gi voice lai matung da kano na akoi gi ko national party sina akoi da ikai khum na ga do ne moi su akoi na pangai ni hinjan ba ya de na asigi imung si de sang ga hekta moi mangun si da cha si tha si to jam cha thi ba masa no pam le mi na si de akoi khara respect to si let us respect them hai har ka da ne ba hoji ki loi ku si to re ba moi changa ga masi di to hun bu phatte ai si hai je thank you very much oja tum cha BJP na 2014 dagi palak da mian sum hai na ba si khoi hojik se makoi gi power sum hengalapana khoi ji crony capitalism amada laire habisima ojatum chamiam ne am hainari ko masi how far kayam chumi lali habadi laire ado hojiki adani ambani sigi hekla ko matamda prithvi thungna khoi gi Narendra Modi na chatli si ambani amadi adani gi thikalo ko chatle habisima babung mi ne yam toina hainei sisima aduna yumlon na ba khoi country sing Pakistan Sri Lanka Bangladesh Myanmar Maldives China Nepal ji makhoi ga su mari si phagalak ta ba aduna tasing na khoi India gi diplomacy si fail oi re habisima ojatom se yam toini haini ki kari ka masan ni diplomacy habisina tongan bam ni da hamjike fail oi bo de matang se India si India ne se ta ga di India ki history ne namte India ka maina hinga ke hab je khoi ne namte Manipur gi ne si ha ta ga di India ga Manipur gi khena mdiam lei ne Manipur di fundamentally ko akhoi di manabu khunai do socialist ki pattern ne ba mam di keno da khoi je maru hai dana khoi tong na bi ni ko sa khai ne bi ai di mache tro ga mayam mateng pang ne bi kai hai dana ngasai ge khoi ning thogi matam da jaga da cheng tang go matam da haidok na ba sagi ko koi rengai kari kai ji kai thambam ne ko ne base ko ana akhoi de di yum sar su kusi da san de pattern na ma sa ga ne phi bo ba set pa da control to me marim di keno da ai yam ina khun mani haidana ek ut pa ya da lam mam ne khoi gi lam se aduna bo hu ji khoi gi madu gi haine bi du lai gi dana sai ko lai harau bu gum ba natra luhung bu gum ba da si matam si da khoi gi finery jewelry sing se lit pa ya ga ni pi sing sa atai matam de le loi de khoi gi pattern sina tongan dom ne India gi pattern de di ta seng na ha de moi di banded labor gi
चटना बिसे लेकन मोइना नैनबा मतमदा ब्रिटिशना इंडिया से जोई तोग्रो मतुंग दसो कनो से विलेज लेवल दे थोनी फेक लेते मरम दि कनो मोइ से कनो कंट्री अमा दोना दुम लेबा जाने मोइ याम पैसा याम पाइबा जमींदारी सिस्टम हाय तारे को सिदा लाको पोत अमने अदुना सी नैनदबा याबे को अदुना बु अहांबा कॉन्स्टिट्यूशन सेम मतमदा सोशलिस्ट हाइबो हाइजी यावदिसिने कोना हापसनगिबने सोशलिस्ट हाइबस नत्रा अदुना मसी अखोइना इखं खंगनरबा गाक्तनेबा अदुगा ngसाइगी सेक्युलर काइना हाइबसिदी तसेंग हाइतादे अदुने हौजी याम कन्ना लांतोने सेक्युलर से लोकथोकदबने ना हाइरिसे ममदि कइनो द सेक्युलर ना हाइबो हाइसिन ख्वाइदगी सोइसे कइनो दा हिंदू की थबक तौरगदी एंटी सेक्युलर ने हाइरकनेबा अतोपगे लाइनिंग की थबक तौरको मतमददी मोइदो सेक्युलर से मोइना ngaखुदोंनो तौरेबा सेक्युलर मीन्स एंटी हिंदू हाइबो समानारे एंग हाइजेदने अखोइ गपोगो तौवेबा अखोइ मणिपुर से यावरे इंडिया दा मर्ज तौरे मतमददा निंथोंना फलमनी निंथोगी ममिंगदा अखोइ लममता लेते लागी ममिंगदा लोइ थमे निंथो हाइबा पोचे असिदा अखोइगी दि सोशलिस्ट ओइना लाकपनिना निंथोगी ममिंगदा लममता थीबा फंगोइबा गोविंद जी एफजी निंथोगी लाई ओनखरबनिको पामैबगी मतम कनो भैगचंद्र मतमदा हाना रामना ओरमबदो गोविंद जी ना ओइनेन ओगे गोविंद की ममिंगदा लौपरी चामुक से हेन लेब अदु मखोइना गोविंद जी टेम्पल बोर्ड सेमगी मतमदा पुला पाइसन करे हांबा सेम मतमदा निंथोगसे इनिंथोगसे ही इज अ परमानेंट चेयरमैन हाइमिने हांबा अदम कांग्रेस ने थेमदना को कोना सेकेंड अमेंडमेंट लौथोखरे अदं हाइजी दो लोना अखोइजी नमधबीरे हाबदो मीगे मागी लाइद कचदना थमीबा अदे मो लाम चेनबा मतमदा गोविंद जी पोरगा चेलिने हाबा कसार पुरी ने अमद पुरी ने ममद कने सी निंथोगा सावनबा डिटी मनेबा असि मोइना जु मुनथत मुनगे को अदना मसीगी पोत मयाम से अदना सेकुलरिज्म की मिंगदा अखोइगी को हिंदू की धर्म की पोसिंग से नमधरपने अदुना ngसाइगी तसेंगना हाइताबदो को मदुना मरम ओइदना हुजिक इंडिया दा याम चाउना डेमोग्राफी पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी याम थिन चेंज तोइबा हुजिक अदुना ने बहुजी SIR ga tokhalaiba si khangna nabane ba tawrije marmdi kaino da khar leirba matungda akhoi population ratio si kamai tawdurige aduna mo state atai didi anti conversion law se ko lai ne kaima dharma atopa da hong hai ta ga yam strict ko na lai se sine aduna ne mi gi akhoi history pa ba le khange dra british na kamai tawdra akhoi india se kamai na thugai ge de gen hai ba matam da ko akhoi adigi mi tharak pa yaroi population sina yambe heli aduna di masagi lebo population je masida wakal hongdo honsi haidana ngajagi ko si ongna budi si dana ina ba yadre ko ona ten chakra ne ko aduna masigi pon mayam sumun la ine ba aduna hojiki se lakpa matam da tasengna BJP palakanda hoji india gi stature se hengat prithvi da modi na ko chali do kaino ma mission khom chali ne ba adu makta da hoji america na regime change do gi pot to ga ine ba india se akhun moina haibe iloi do re na USA na prithvi gi lam atopa mayam thugai gi sidi Iraq ta sarang sala kanda natra weapon of mass destruction lairam dre hairim adu de ke de moyong chemgat pi do bra natra Libya Gaddafi hatu pi rebni Gaddafi ji phagawa mukhi go ina di ko Africa ji moy gi maran mathum pekham dong thamin adune bauji Saudi Asia se mukhi gi maran mathum pekham oigen honarak pane bauji mathang mathang thajale isi aduna si mayam je khoi phajana khangba phangi aduga tasengna yam strong government amadi sangi bam thok tai mamdi kaino da he game matam da ko mi amagi group amagi ko ngasai gi appeasement da sum tawraga leiba namsan hai sine ai yumdu na imai pa na pok ko masa ne ba natra bara da leiba man ba khara da sum yengang ta ta ga di sauru oidro tasena ta di India se religion line da thugai gi natro Muslim ke ma Hindu ke na thugai gi natro the why India se ke te Hindu ke leba oidri bano Muslim na Islamic country oigre dharma gi mami ke thugai ko leba natra ba adi da de why should there be division punna tum le ma kai kai ge tu di punjal laga le ma kai kai ge
aduna partition tawise it is on the line of religion partition tawgibni tariba phone se sungang chana dabante aduna huji majority oiba hindu singsina makhoi gi right se asat tawrokpane mamdi keno mutringen akhoi ko akhoi gi community manipur da major community no wari ba dosa se huji india da mainland india da hindu singna tarabne aduna masi matang se lebon jamda ngasai aina tam ninabudi regional political party amakha hai ko amadi yaroi ani lege dam kanugi tamil nadu gi model yengbiu ani siga any center da leba party amaga chatni nadraga yaroi maram de kaino dai khoi economically am son banina adubu akhoi na mado play to boya na ba natraga akhoi gi michang sema yana na ba single da disunga yaroi ba ani thamaga ani duna ada natra ada to se dune dmk ana dmk sna sanaraga ngasai ko congress ko punni bjp ko punni adu moi state ki sakho na honari dune adu gum model ma akhoi de su changne ba aduna akhoi gi ko phai natraga phatte bisidi hoi phava natraga phatta ba bi comparative term ne natra moi lon amak eta mapunji su bu pharu de bu ko silite adu mai policy ding muting na ko work to bata bane ba ai ngasai sei do akhoi su akhoi gi wa ma hai bi yana na ba akhoi ji khong de lepam change ba aduga chatmin na gadu ne ba center de lei siga akhoi na ekta tonga na tawge hai da gadi adu ngambagi shakti di hause akhoi de leite ai matu na hajal okay thank you very much anwaje ngasi gi pochari ba topic ase de tongan ba panelist humna masa masa ge ba warol kya ma thamiduna mapung phan bi bagi tamta akoi panelist hung putha ka phung dok chari akoi pabung khaidem mani di achin ba thaba khara khajik tang leibana kitang na thokre masigi damta miyam na ngakpi gani loshilapeda thamjaning badi akoi gi matam jina haigadra akoi manipur gi hojik leiba situation jina haigadra akoi gi government of india gi matang da khanaraga su akoi gi manipur gi context ta dumak akoi ju pusindaba yadam ni hekta pushali dubu leiba situation hojik prevailing situation da yengaga akoi punna unite oiminaraga adumak akoi regional party akoi form tauba akoi masi yamna mathau tai habani duga hari masi pukachari ba topic sigi matang da koi pabung navigation na su ibi gi ba koi himalayan region singsi dadi hari ba makoi gi funding pattern si gi dadi kasu thoidok pa kai ba leite habasu thambiri dubu atopa india gi menung da leiba state sing si di masi gi matang si dadi du makoi gi concern oi ba duna yeng ba ta bani